Ni machalo kony pajo wabino ka neno lutino wa ma kwano Mianjaro Primary School ci wanogi tye maber. Lapole kwan ti warani ki kwano mi obedo ti kwano klas dek we kwano maber be daktar ba ka dok ga piano be kwano buk ba dike a chan ni binga kwan mo ke luok won jwai la be ba Steve, tiene luego con la tienda magua la polutele. Dana che ma watika ko ni ne kit me churu school fees na me ke me kero mi na. Ibu marajo mi na da ono awano. Well, en ko be sana pe ke no. Si wa pe ki senior woman teacher. Si u be ka teto wa kit ma en tiga yele ke tienda magua. Da wa wachi wani la tienda en go be la tienda bere da ka be la tienda uniform. Em be don ko be chani o mi ne ko ba o yam ti na mege be ti ne ko pa jo ne fo ti ke yo a che ma we mo pa jo ko ne la wa che cha le ko sin yo ma ti cha em ko lo a che la ria be bo ko mo to kana ta fo ma te wi wa ki jo ma ti na ne wa anya amodo ana senior woman teacher me Mianjaro ne la do ko idul me or fashion it kon magiti timone me gudu lutino mapaka kingang tin yo bedo yom meneno gi ki kon magu bino kere pilotino wario maraj latina chiel tin pege ki pego me tuo ma pegengi chi matiene enen mawunti nenone be alego ni pogi ri komutina rioni katwere uya chingi malach me gud yo mo kene ma bene ti marach makarot ko en idong man agero ni lutino ni kelo gin maber ya nyim kidok bu bere la nyut maber ko jomo kene di ana fo ke di kwante wo ni ber in wati ke kwame ba do dakta manyut ni ndio sing mo dok me tuo ka do ko mo bere le dakta wa yo yin bene me te ke mi utam ke do wo ba yin bene ke do mi be to senior woman teacher winyo wa ma be no kono da ba winyo ana fo na ta mo ka ni hal turo fu do be me te ke kono da ma ko ke ma senior woman teacher ana wa ni ni wana ni ka kono da ma ko le da da ba wa di mi ana yin le te mi ni do mo ka ena ma me ko kono ya kwa ma ka ti ko bi ka che ko tra ko ni pa na me ko ana fo na ta fo jo ba